Aka kanya tuvugana muri Kongo bikomeje kutugera. Umujyi wa Goma uri kumvikanamo urusaku rw'amasasu agiye atandukanye, ndetse n'imbunda za karundura ziri kuvuga mu matwi y'abantu. Abantu bamwe na bamwe muri Goma bari mu mazu yabo bifungiranye, batinye gusohoka bitewe n'ibisasu biri kuvugira impande mu mazu yabo. Abaturage benshi batuye i Rubavu nabo babujijwe kuva mu mazu yabo bitewe n'ibisasu biri kuva muri Kongo biza mu gihugu cy'u Rwanda. Gusa hari ikintu cyatangaje abantu. Wari uzi ko bya bintu tubona nko muri Isirayeli, kuno twumva ngo barashe Isirayeli, ugasanga igisasu kiragiye ariko ntabwo kigeze ku bantu. Bikunze kuba kuri bino bisasu bya rutura. Ibyo byagaragaye i Rubavu aho hazamutse ibisasu bifite imbaraga. U Rwanda rugakoresha ubwirinzi rufite maze ibyo bisasu bikabasha kubihagarika. Amasasu twavuga ari kugera mu bantu ni yayandi asanzwe aya ngaya y'imbunda ntoya, atari ukuvuga ngo ni bya bibunda biremereye barashishije. Reka dukomeze kwihanganisha abantu bari i Rubavu, gusa leta y'u Rwanda iri gutangaza ko nta kibazo abaturage bagomba gutuza, nta kibazo kigomba kuvuka gikomeye cyane, kuko ubu tuvugana ku mupaka bamaze kumenaho ibihumbi n'ibihumbi by'abasirikare byagiye gucunga umutekano muri Rubavu. Reka twizere ko Imana iraza kubikora, iyi ntambara ikaza guhosheka, abaturage bakajya mu mutuzo, abantu bagasubira mu byabo, kuko ubu tuvugana si i Rubavu gusa, mu turere twose tw'u Rwanda abantu bamwe na bamwe batangiye kugira ubwoba, bavuga ati se ibintu biraza kurangira gute? Ese ntabwo byaba bigiye gutuma mu Rwanda haza intambara? Gusa ubuyobozi bw'u Rwanda buvuga ko gusa igisirikare cy'u Rwanda gitangaza ko abaturage bagomba gukomera bakigira mu mirimo yabo, kuko nta kibazo igihugu cyabo kirinzwe. Reka tuvuge ngo Imana ibidufashemo, reka twikomereze imirimo yacu. Kanda subscribe kugira ngo ukurikirane amakuru tugiye kujya tubagezaho buri saha. Ciao ciao. Reka tuze guhura muri video ngiye kubahereza mu kanya.